Lakhipur online puthok saba July ki tang tara taret sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao Barak Brahmaputra Tampak ki maphamda mitei mek tambi takpi bagi thabak paktakna na chathakre. Tekhaw laima kurumgane ni gi mitamama Assam gi mapham saba ma da sananaba amsuna taksinkhre. Sin laimagi permanent stolama fuller tolgi silchar lambida sangakre. Jiribam da diet center ama thambiyo haiba wakat phongdokladuna slogan campaign chathakre. Kutsem gi chini yamna sabana angang singda thuba matamda puberty ohelakpagi chang wangi haire amasung Kerala gi Yemen jail da lairibi nurse Nimisa Priya gi sibagi cherak pibagi matam jaithokre. Haujik mapung oiba pau tabirase ngasi July gi tang tara taret numidasi malem gi achumba wayel gi numit World Day for International Justice haina pangthoknare. Numidasi malem pumbada achumba wayel amasung santi porakna bagi damak International Criminal Court ICC lingkat khiba numitne. Kumjali singamaga chamapan marputara nipan gi July gi tang tara tareta leibak kamarumna Italy gi Rome da mifam phamduna Rome Statute haiba chukti amada sahi taunake. Chukti asigi makhada International Criminal Court ase lingkat ke. Masigi maru loisangna Netherlands gi Hague tani. Masi malem gi khwaidagi tamthiba crime singa mari leinaba singbo wayel chathanaba court ase lingkat bani haire. Stay informed with Lakhipuronline. Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District Committee amadi Parishad ki Central Committee ani na kusamnaduna Hozai Girls College ki Cultural Complex da numitarani gi oiba mitei mek tambi takpi bagi thoromama ngarang July gi tara taruk limsagation numita hodokre. Ahanba numita mahiroi chamaga kun henbana registration tawduna saruk yakhi. Manipuri Sahitya Parishad Assam Central Committee ki President Puri Sabam Biramani namayai tangbal lobiduna haudokpagi thoromaduda Sagrapam Hemanta Miyamgi Ojatol Hanna Irol ki tangai phatabagi matangda maroiba wafam kaya thambiki. Resource person amadi tambi takpi bagi thodang lobiki bana social media da best teacher gi mingthol pikraba Kasar Ranipur dagi Manikumar Nauremcha amadi Hozai dagi Romita Devi makhoi anini. Haudokpagi thoromasida Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District Committee ki Secretary Phandom Manibabuna program conduct tobiki. Masigi tungda Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District ki branch khudingmaktasu mathang manau naina mitei mek tambi takpi bagi workshop pangthoklagani haina Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District Committee ki Secretary Phandom Manibabuna khanghalakli. Milal Assam gi lamjing makhada Milal Hozai Panana Sinduna Chathagadaba Mitei Mayek Diploma Course ki Center ama Hozai Nandapur da ngarang Seram Herajit President Milal Assam na hodokre. Matungda Hozai Lanka gi Nongchuk Lanka khunda Mitei Mayek tambi takpi bagi hodoki ba thoramda Thoksom Dilip Seram Herajit President Milal Assam Sinam Thonglen Secretary Milal Hozai amadi Nongthombam Ajitna Dais taphamki. Thoromga mari leinana aikoi punna imalon amasung aikoi gi iek chakhananaba honamina si haike wairokpam ongbi rinana tambi takpi bagi thodang pubiki. Thoromda Mayengbam Babu Seram ongbi Ranjitana chingba miyosingna saruk jaki hairi. Nungairaba pau gari leiba singda senfam chawna offer pigadori. Bharat ki oina Yamaha na chahi humbutra mapung pharak pagai roinana asangbam Yamaha fuller tol chingya lekaina senfam chawna offer pigadori. Yamaha ki scooty pumnamakta on road price tagi lupa lising taret ki offer leragani. Aduga Yamaha Razor 125cc ki damaktasu akhanaba offer legani. Offer asi chahi asigi July ki tang amadagi hauraga August ki tang 38 faubagini. Kudong saba silauna bagi damak ngasimak North East Small Finance ki opposite ta leiriba asangbam Yamaha Puller Tol Chingya lekai da lengsin beraku akupa marol ki damak mobile number 7005-835-674 number asida contact tobiyu.
Manipuri Sahitya Parishad Assam Kamrup District Committee Central Committee ki Dispur branch amasung Manipuri Rajbari branch na punna silangduna July gi tang 13 tagina July gi 15 phauba numit 12 ki mitei mek tambagi thoroma mangarang dagi hodokre Satgaon Center amasung Panjabari Center da pangthokiba hodokpagi thoromda Parishad ki Kamrup District Committee ki VP W Helen Sana Central Committee ki VP KH Dilip Kamrup District Committee ki VP Yengkhom Upendra Dispur branch ki President Laisram Birchandra Central Committee ki Hanagi Secretary Laisungmam Raskishore amasung Central Committee ki Cultural Sub Committee ki Executive Member Thokchom Ngauba Sarujaki Raju Singhana tambi takpi duna hodoki bagi numit aduda Center ani aduda punna mahiroi chamaromna sarujaki Tarani subanamita parikha pangthokani amasung certificate yenthokani hairi Assam ki Yellomi Oriba Assam Laibakta Chahi Chatruk Hena Ningthau Panduna Leiramba Ahom Jati gi Amata Ngairaba Mahiroi Singilu All Thai Ahom Students Union gi Kuntrataret Subamapo Common Thorum July gi Tara Mangata Pangthokre Hairiba Thorum Asida Assam gi Mapam Kaya da Leiriba Yellomi gi Oiba Loop Kaya Galoinana Assam da Leiriba Manipuri Singya Amata Ngairaba Mahiroi Loop All Assam Manipuri Students Union Busu Haibirakpadagi Amsu gi President Ngasepam Sanahal Galoinana Amsu gi VP Kangabam Subojit Hairiba Thorum Asida Sarujaki Thorum Gamari Lenana Wangang Laduna Amsu gi President Ngasepam Sanahalna Assam Lebaki Chaukat Thorum Kayada Thaudang Yaduna Lakibi Tekhaw Leima Haina Su Khangnaribi Maharani Kurangane Negi Mitamama Assam gi Historical Place Oiba Mafam Amada Sanana Bagi Wafam Pukatki Wafam Asibu All Thai Assam Students Union gi President na Harau Harau na Jabiraki Bagaloinana Makatana Hiramasigi Matangda Athuba Mifam Ama Phamnabasu Phongdorakre Hairi Sinlaima Weavers Producers Cooperative Society Limited na ngarang Jumsakaisha Namita Singya Lekai Flertol National Highway number 53 ki Silchar Lambida Society asigi permanent stall ama sangakre Sangabagi Thoramadu Dilkhus Lakhinagar Jila Parishad Kasar gi member Srimati Sima Dev na mitunglen oina hodok pikhi Thoramda akhanaba mitung oina Assam Sarkar gi Handloom and Textile Loisangi Thabak tagi Potharaba Assistant Director L Horilal Nabard Kasar ki DDM Rabi Shankar Ligmabam Handloom and Textile ki Inspector Vijoya Devi amasung Inspector Alina Devi loinana Society ki Chairperson Shobita Devi ga loinana atei loop kayadagi lakhiba mihut singna sarujaki Nabard Assam Regional Office Guwahati ki mateng amasung Youth Signing Association na thabakoina pangthoktuna sangaraba stall asigi pandamdi Khunggangda leiriba phisabi singe kudong sananabagi damak makhoi gi khutsa gi oiba polam sing posilakpa utpa amadi yonbada mateng pangbaga loinana masibu achouba kaithelda phanganba haibasini Silema Weaver Producer Cooperative Society Nabard Community of Scheme Makada Likachapa Sayani Makai Parava Cooperative Society City Mogi Sales Point Dukan Among Asi Lakhipur Diga Population Part 1 area sida hangi bazira ngasi hangbagi maramna akogi iche chahung ge yankhaina saba piro mayam ge yonbam common point ama hangdok sabni ngasi sida leiriba akogi handkerchief lasing fee ade leiriba fee mayam ge ji akogi member iche chahung ge yankhai ji maratagi saba fee ngatan koina khali je cooperative society sigi magi sales volume hangar kani khali दुकान से हांग रंगाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2023-24 दा अखोई इसे मैंगोई की पूजा लगा 18 लाख की बिजनेस तौग्रमनी अदु मतुंग 2024-25 दा 21 लाख की बिजनेस तौग्रमनी अदुना अखोई ना हंदक सही की होना सिगी दुकान से हांगा याम द्रबदा अखोई 50 लाख की अखोई सेल्स टारगेट थमी इसे चहुम यांखै की सि याम द्रबा कइनोनी सेल्स टारगेट नि असेंग बदि हुजु जे लेरिबा मार्केट की वॉल्यूम जिदे येमोगदि 50 लाख से याम द्रबा टारगेट नि अदुना अखोई सि हेंगकनी खजै मैंगोदा appeal tawjari amadi leiriba irecha मैम अपील तौजरी कोईबिरो दुकान से कोईबिरो यंगू इसे गैन तौरसे मसी मस अखोगी लखीपुर अमदी ले कसारुगी इसे गैन साजबा फी योंदम दुकान हम मकदा मैम को खरमजरी रिवर्स
ꯃꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯆꯤꯡꯖꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯃꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯃꯥꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯃꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯨꯇꯤꯅꯤ ꯐꯤꯖꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯇꯣꯟꯅꯤ ꯀꯣꯇꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯡꯍꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯛꯁꯇ 150 ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯔꯨꯃꯥꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯛꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯁꯥꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯅꯦꯛꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯐꯅꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯝꯗꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯇꯣꯟꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ sina atau color na pen ba ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯝꯙꯦꯅꯨꯒꯤ ꯂꯪꯒ ꯁꯨꯇꯤꯅꯤ ꯔꯥꯝꯙꯦꯅꯨꯒꯤ ꯂꯪꯅ ꯁꯥꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯨ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯛꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ आसोनी लाई खोमदसु जुम जारे चाक चाबदसु फंबा यारे लसिंग फी सारगा अखोइना सुमाइना सेमजबन असि लेंजान से असि सो अखोइना होगी सिदैसिगा साजबनी अखोइ कोनहोलक सिबा कोनहोलक कायदे अखोइ मयांगे बस सेफ सि लई ट्रेनिंग तोबम अखोइगी कोन निपान चिले अखोइ नुपि मयाम अखोइ ट्रेनिंग तौरी कोनहोलक कायदा अदुदा साबा फिनि होगी अखोइ कोन होगी सारी सि था असिगी तांग तरादा जिरीबाम गी डिसी की खुथांगदा मणिपुर की गवर्नर द मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रबा मतुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा डाइट की सेंटर अमा थंबिननबा नुमित मंगाने की मनुंगदा थबक तो ओंथोक पिरकनबा हाइजकिबा अदु थबक ओइना पांगथोक पिरक्तबदगी ngarang तरुकनि सुबा निमित्ता महिरोइलुप तरुक एमसु एमएसएफ दसाम केएसए सुक अमदी एआईएमएस ना जिरी कॉलेज की गेट ममांगदा स्लोगन कैंपेन अमा चथखरे सरुक जाकिबा महिरोइ सिंगना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मपुंग फाबा डाइट की सेंटर अमा प्लेहनबियु अमदी ओजा लैतना महि तंबो इथोकलोय हाइबना चिंगबा खोलाव लाउखि सरुक जाकिबा केएसए जिरीबाम की प्रेसिडेंट के सोमोरजिना पौमी सिंगदा हिरमसिगी मतंगदा सुमना फोंदोखि प्रेस की सिनाखनु चाइथुंदा बुचरी ngasi अखोइना जिरी कॉलेज की गेटा स्लोगन कैंपेन अमा पांथोकजबनी हाइरिबा कैंपेन सि चतकिबा था सिगी तांग तरादा जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर की खुथांगदा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर अमदी तोंगान तोंगान मरी लेनबसिंगदा मेमोरेंडम अमा थादुना जिरीबामदा डाइट सेंटर अमा अथुबा मतमदा थंबियु अमदी चलिबा सेशन असिगी असिदगी हौदोकपियु हाइबा मेमोरेंडम अमा थमजगी हाइरिबा मेमोरेंडम अदु मिन मंगानी फोबोगी मनुंगदा थबकता ओंथोक पिरक्तबा तारगदी मखा ताबा खोंजंग चथर जरगनी हाइबगी मतुंगिना ngasi asi तरुकनी सुबा नुमित असिदा जिरीबाम की जिरी कॉलेज अमता ngaribा जिरी कॉलेज की गेटा महिरोइ सिंगा पुना स्लोगन कैंपेन अमा चथजबनी मखातानसु असिदगी हेन्ना अकन मखोंजन चंगछनबगी दमकता महिरोइ लुप तरुना सेम सादुना लैरिबा हाइबसी म्यांग फमता थमजन मणिपुर की नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा पामलो उबसिंग मायोकनरिबा अवाबसिंग अमसुंग मधु कोकननबगी पाम्बैसिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा मल्टीपर्पस हॉल लोंगमाई पार्ट 3 दा बराक वैली डेवलपमेंट बोर्ड मणिपुर अमदी हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर नोने अमदी तमिंगलोंगा कुसमनदुना ngarang पांथोखरे एम एंथोनी प्रोजेक्ट ऑफिसर बराक वैली डेवलपमेंट बोर्ड मणिपुरना थौरम हौदोखि अदुगा थाइथुलांग पामै आईएएस कमिश्नर हॉर्टिकल्चर अमदी सेरिकल्चर स्टीव काबिदांग एडीएम नोने डिस्ट्रिक्ट ना मथंगसिना चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक जाखि थौरम असिदा लोमी चनिरोम ना सरुक जाखि हाइरे विज्ञान गमरी लेनब पाव अमदा चीनी की महुत्ता सिजनरिबा आर्टिफिशियल अमसुंग नेचुरल स्वीटेनर अथुंबगी पोलमसिंग हाइबदी एस्पार्टेम अमसुंग सुक्रालोस न चिंगबा सिंग असिना अंगांग सिंगदा यामना अथुबा मतमदा प्यूबर्टी ओहेलकपगी चांग हेंगलली हाइना ताइवान दा हंदकता चथकिबा चांगे अमदा खंगलखरे अदुबु मसी अंगांगी जिनगसु थुदोंग मरी लेनि हाइरे मरमदुना ममा मपा ओइबसिंगना मखोइगे अंगांगसिंगना चारिबा प्रोसेस तौरबा अचातकसिंगदा हेन चेक्सिनबा मथौताई हाइना पावसिना हाइरे
Kerala dagi chahi kuntra nipan surabi nurse Nimisa Priya gi sibagi cherak pibagi matam jaithokre mahakpu Yemen laingakna ngarang July ki 13 ta sibagi cherak pinanaba lauthokibani Priya bu mahaki Yemen business partner Talal Abdo Mahadibu lisingani ga 13 ta hat khipagi thodok amaga mari lenana Yemen gi Sharia ain gi matungina mahakpu sibagi cherak pinaba lauthokibani panbayai Nurse Nimisa Priya Yemen gi konung sanada mahaki masagi clinic ama hangduna Yemen gi Talal Abdo Mehdiga punna thabak tawminarambani hairi thodok asigi matangda Bharat Sarkar gi honna jaman amasung Bharat ki Grand Mufti Sheikh Abubakar Ahmad Jauna dharma gi luchingba sing yauna khongjang sangsinduna mahakpu kanbina ba haijaki haujik Yemen gi konung sanagi jail ama delairibi Priya gi maral ngakpinana ba Save Nimisa Priya International Action Council nasu hiramasigi matangda Yemen Sarkar da haijakre District Kang Association Jiribam na sinduna Dibong Khunau Community Hall ki kangsang da chathariba ahanba Mix District Kang Tournament ki ngarang sanakiba ahanba pre-quarter final round match da Yawol Ena Ichel Club Ebo Panjal Taramanga Taranithoi da Maithi Hankre match asi N Kiran amadi H Inau Pisatna referee amadi scorer oibiki tournament asigi ngasi pre-quarter final round match MNC ga Kasar Kangkut B ga sanaragani Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagi tamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba kanganjari Kanganjabama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu tabak pizabagi kudung saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lengsimbirabu Natraga mobile number 93957324560 of Hongabiu Aroibada Maruiba Pao Amukhanna Barak amasung Brahmaputra Tampaki maphamda mitei mek tambi takpibagi thabak paktakna chathakre Tekhaw laima kurungane nigi mitamama Assam gi mafam saba mada sananaba amsuna taksinkhre sin laimagi permanent stall ama Fullertol gi Silchar lambida sangakre Jiribam da diet center ama thambiyo haiba wakat phongdokladuna slogan campaign chathakre Kutsem gi chini yamna sabana angang singda thuba matamda puberty ohelakpagi chang wangi haire amasung Kerala gi Yemen jail da lairibi nurse Nimisa Priya gi sibagi cherak pibagi matam jaithokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare